Horas mahubata na menonton video on, kuran hu Noah Sumbayak. Ijon hu coba mamaparhon sada cara nahado membotoh nada ni ogung, marhitei sora nado mayukur hita hubani frekuensi ini. Adong do ijon dua bentuk webform. Ija webform on marsumber humbani ogung asli ni irekam, dopi rekam i-kompersi hubani bentuk digital, natarida hama bentuk ni sonon. On ma bentuk webform ni, jana hanggo iputar hita tok kinarion, ideteksi ma bani kotak nasadon, ay ma frekuensi ni, ija do frekuensi ni bunyi on, sora on. Jadi putar hita mana perlu be. Nah ijon tarida bentuk grafik ni ija on ay mengukur frekuensi. Nah anggo ijon tarida bentuk grafik ni bani frekuensi on tercatat maya 156 Hz. 156 Hz on anggoi samahon hita, anggoi setarahon hita nada ni bani tuts piano aima bani oktav napa duahon nada G. Jadi doma dapat frekuensi ini 156 Hz, nada ni nada G bani oktav napa duahon. Sonari putar hita gong napa duahon. Ijon taridah koma bentuk grafik ni, janah doma dapat bani bentuk grafikon aima terdeteksi bani frekuensi 223 Hz. Onang goi cek kita bani nada i piano on tetap bani oktav napa duahon, bani nada A2. Naima penjelasan na boy berehanami untuk menentukan nada ni gong, untuk isesuaikan hubani keperluan mamesan gong hubani pengrajin. Terkhusus hubani pendeta itu nalau manopa atau memesan gong hubani pengrajin untuk kebutuhan musik tradisional Simalungun hubani ibadah minggu i GKPS. Horas mahubata haganupan, terima kasih mahubata nadoma menonton. Salam humbaku Noah Sumbayak.